Well, manda e banqueiro na América, caminha suceda, pedi e banqueiro traga um irrevocable letter of credit of bank guarantee, mande para nós, me dá lá Banco Central todos. Para sobre mim, da quer que lot problema, se é tinseng na Banco Santander, of Credit Suisse, of Bank of America, Chase Morgan, met echt niet keer het een problema. Dus se é para banco de boa reputação, e lá gaan traga of garantia, of irrevocable letter of credit, e ta mande, nós simplesmente lá Banco Central tutse, antere e exigência para produzir permit econômico, quando se demonstrar que é força financeira, e ta cumpre com ele. Mite puntra maar sorry, mite tres perguntas per Cotico. Dus se é dona garantia di banco di Bank of America e non è problema, sobre é visa è problema e por dona e garantia di banco. Ante ta welkom pa doen minsa pa kike no doen si des pe mi carte di juni. De carta di Corbon. Minister Jardim amanda bi se un carta di 28 april che me se dona vista riba su bronan financiero, su fente dan financiero. By radio, corrent, ostan dursa. 3 de juni, maar doen een explicação ampio e appone e carta riba na publica carta den corrent. Wees qualche carta walkie dimi na appone riba Facebook. Dat we mi por referir na. Explica duidelijk hoe come se cumpri. A trobe ta bolbe doen een chance mas te 23 de april. Anto euri e me se soru meneta bisadeng e carta ne pa no bin confusão e me se soru ku eta carta die até aqui. Caminha maar zo duidelijk. Irrevocable and unconditional letter of credit significa que bom botar crédito AWE, just um dia tot de manda bisame we zo meeting controlar se no momento que minabe vergunning is sente. Of bank guarantee in the amount of USD 48.9 million anto euro MSTA validly issued to guarantee the obligations for the execution of the business plan as submitted. The business plan non so uso per llegar un calculation. Issued by a reputable international bank, confirmed by the Central Bank of Curaçao and St. Martin, received by the government before September 23, 2015. Dat is het conditie. Ela pone e carta op Facebook, dus boven bij carta. Let's see.